Asibingeleleke mbukele KZN News Talk isiphinde sikwamukele kusoke isigaba sokugcina saloke nje uhleli lakho iKZN News Talk oyibukela kanti ke kulesi sigaba mbukeli siphinde futhi athola lona ke ithuba lokuthi ke sikhulume naloke isekela likaNdunankulu kaZulu okuyena ke uNkosi uChiliza naveze ke nje izinto eziningi phakathi kokunye ke akuvezile ukuthi ke ipolitiki ngezinye izinto okufanele ukuthi ke isale emuva uma ngabe kubekwa ke isikhundla sikaNdunankulu kanjalo naloke isekela lakhe uNdunankulu kaZulu kubekwe phambili ke udaba lokubhekelela umhlaba kaZulu ongaphansi kwayo ke iNgonyama Trust. Angithokoze kakhulu ngithathe leli thuba ukukhuleka esilweni samabandla uhlanga lomhlabathi imbube yomhlaba ngibingelele kuNdunankulu kaZulu umfundisi uButhelezi abantwana bonke basendlunkulu njengoba silapha esigodlweni kwakhangela ikakhulu ngiyafisa ukukhumbuza isizwe sonke ukuthi indaba lezi ezibaleke kakhulu okuthe lapha entabeni engcwele yaseSandlwane isilo sasesimemezela uNdunankulu kaZulu kanjalo nesekela lakhe sazibeka inhlelo esifisa ukuthi zikwazi ukulungiseka ngoba inhloso enkulu njengoba sezwa ukuthi lathi malibhonga ibhube silaveza ukuthi seloku kuhambe umntwana kaphinda angene lizithola lishawa umoya kungekho ukufudumala nokwenza ukwazi ukuthi inhlelo akade benazo zikwazi ukuqhubeka isetshenzwe. Ngiyakholwa ke ukuthi uNdunankulu kaZulu mayise ethula konke azokwazi ukwethula uzokwazi ukungena agxile odabeni olithintayo ikakhulu olithinta into yeNgonyama Trust nokulawulwa kwayo ngoba sikholwa ukuthi indaba lezo abayixoxe eduze nesilo samabandla nokuthi kuyini okumbono wesilo ngohlelo lweNgonyama Trust ngoba into ebalekile ileyo kakhulu. So khumbula ukuthi umdlokombane ube nombono ngento yeNgonyama Trust kanjalo nesilo esikhona sinombono ukuthi sifisa ukubona umhlaba wakwaZulu uphatheke kanjani yiziphi izona inhloso esenza sibe nalombono ngoba into ebaleke kakhulu ukuthi abantu bakwaZulu bazizwe befudumele bazizwe futhi bekenjoya ukuba abantu bakwaZulu abangaphansi komhlaba weNgonyama ngoba ulawuleka ngendlela eyenza ukuthi bakwazi ukuthi izinto zikwazi ukwenzeka kuphele nesimo sendlala kuphele nesimo la uzothi othola khona ukuthi even la kungakwazi ukusetshenziswe khona amasimu ngendlela engaba productive kodwa ngenxa yezinto ezithile akwazi ukuthi kwenzeke. Ngiyacabanga ukuthi bazothi mase echaza kahle akwazi ukwenaba ukuthi umbono uthini eqinisekiseni ukuthi lezo inhlelo ziba impumelelo. Siyafisa okokuqala ukuthi siyilungise kakhulu leyo ngoba abantu abakhumbule ukuthi nangesikhathi isilo samabandla simemezela entabeni engcwele iSandlwane siqale khona lapho ukulungisa leyo nto yokuthi kuzomela ukuthi abantu bakwaZulu nabantu nje base South Africa jikelele ke bafunda ukuhlukanisa izimo zokusebenza kwesigodlo nepolitiki ngoba ingako ayeze enaba ecacisa ukuthi ufinyelele kanjani einqumeni afinyelele kuzo akufaneleke makukhulunywa indaba zomhlaba abantu bese beyamanisa indaba zomhlaba nepolitiki noma ukucashisa izinto ezithile okufanele zilekelela abantu zicashiswe ngepolitiki ngoba leyo nto isuke ukudala nje udungunyalo olungena sidingo kodwa into ebalekile ukuthi kulalelwe ukuthi uthini umbono wesilo ngomhlaba wakwaZulu umsebenzi wabo bonke abantu bakwaZulu ngokuhlukana kwamaqembu abo bathathe ubuqembu babeke eceleni babuke ukuthi isilo sinamuphi umbono ukuthuthukisa izwe lakwaZulu. Uma benze kanjalo kuyolekelela kakhulu ngoba empeleni ayikho into ethi uma kukhulunywa ngodaba lomhlaba kufanele bese kufakwa ipolitiki nokuthi ubani ngoba uma uNdunankulu kaZulu ake ngenze nje isibonelo kumntwana kaPhindangene umntwana kaPhindangene noma ngabe ube umholi weIFP
kodwa thina njengamakhosi ebesisebenza naye uma ekhuluma indaba zobukhosi nezindaba zakwaZulu yingakho besimthatha njenge-unifying figure ngoba ubekhuluma indaba zobukhosi ekhuluma indaba zomhlaba kwaZulu eyikhuluma njengondunankulu kwaZulu umsebenzi kaNdunankulu kaZulu lo akufanele bese kubukwa ukuthi ngoba noma ngathiwa isilo sasikade siqoke bani eqhamuka kuphi sonke kwakuyofanele sisho ngazwilinye ukuthi cha ipolitiki ayibekwe eceleni kubukwe ukuthi omdala noNkulunkulu ukhulumile kuye wakwazi ukuthi abone ukuthi naba abantu abangakwazi ukusebenza ukuqinisekisa ukuthi izwe liba nokuzinza ngoba into ebaluleke kakhulu ngaphezulu kwayo yonke enye into ukuqinisekisa ukuthi kunokuthula endlunkulu kunobunye ezweni uma iKwaZulu Natal kuyaba nokuthula yaba noxolo iSouth Africa yonke I can assure you iyoba nokuthula ibe noxolo nansi into ebaluleke kakhulu. Sesifinyelele kona-ke amaphethelo alo uhlele besithulela lona usuku namhlanje uSimangile wakachiro ngihamba nalo lonke ke ithimba leKZN News Talk asiphinde futhi ke sihlangane ngokuzayo.